Lofa Yesu lewa tato maua ile nei losi amene tato te o mai ile nei tai alfa fitai fo ile atua mulana faa malo longa mo itato tamama tinama tutua. Good morning, church. God is good all the time. Temio le malulu amene so mafai lava le ti apolo e ta ofi tato tato mai e tapua ile atua o le loto ai fai ai amene o le fa malo longa le atua le watato mawai. Lord, send the rain, pour out your spirit, let your fire fall on your church this morning as we worship you in Jesus' name. Amen. Lord, we are the ones called by your name. We humble ourselves now as we pray, renouncing
for. Heal us one and all, fall afresh on me. Holy Spirit, let the fire fall. Heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain, pour out your Spirit. Let the fire fall. Heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain. Lord, send the rain. Pour out your Spirit. Let the fire fall. Heal us one and all, fall afresh on me. Let the fire fall. Heal us one and all, fall afresh on me. Let the fire fall. Heal us one and all, fall afresh on me. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit to fall afresh on us this morning. Ole upo le atua, ole mana ole atua, ole afina ole atua. Amen. That corrects us, that rebukes us sometimes, that corrects our path. He is the light unto our path. Ole tusia salamo na fai me tavita. Aolo walofa esili le ona le leile ilo uola. Au te vivi atuaya te oe yo la wutu. O te whaamanua tuai a te oe, a o uola. O te vivi a tuai fo i a te oe, e si a tuai o ulima i a te oe, i lo suafa. And I love how it says, e peise a i o le ngao, po le mea lo lolo, e maa ona i ao. His presence, a si i o ulima I le atua, si I lo uleo, o lo ngutu, o lo la ngutu. With my singing lips, I will praise him this morning. As we worship him this morning, Amen. Swafo Yesu. Amen. Huamato fatasi, mangalanga mabalau, ilo suafa Yesu. Sili sili lava, ulovi. Matote abatu Omale fama lolonga Lo faola sanga yo Omai lo malo Ile lalo langi Peona faya ile langi Le alifa saunulo Finanga Fatasi, analanga mabalau, ilo suafa Yesu. Sili sili lava, ulovi na matote abatu.
matolima fatasima matoloto ia via ioe ua mato fatasi alalanga mabalau ilo suafa Yesu so te abatu Wai lo fa amalolonga lau fa ona tanga yo mai longa lo ile lalo lagi pe ona faya ile lagi le alifa tau no lo finanga Solima, faça cima, matoloto, ia via ioe. Come, praise the Lord, all His servants, all who serve in His temple at night. Raise your hands in prayer in the temple and praise the Lord. May the Lord who makes heaven and earth bless you from Zion. Famanu mai Yehova ya te oe le tapo inga mai siona. Ia mai siona le manui o le tapo inga le leitai au. Fauta mai o to au na uma lava Yehova. Famanu atu ia o to ia Yehova. O to e tu le fale o Yehova i le po. Ia o tau si lunga o tau lima malu ma ia o tau whamanu atu ia Yehova a wai whamanu ia mai Yehova ia te oe mai siona o ia na ia whaia le langi ia toa ma le lalolangi wai sa auni le leitai ao e tātou te si o tātou lima mai o tātou e au auna le whale o Yehova o e o tau whanawina we will fight my fan now will see esse ala ya Yesu le leitai ao afa yo oelea ma ule leitai ao ai se tatou te le tu wa ele leitai ao ma batu le tatou bati fa fatai ma le fa manu wa ba tatou wa lia le leitai ao tatou te ulu le mamalu le tu e siona yes hallelujah Sala leo tatou loto le leitai ao masia e o tatou lima ma tatou vivia wai pa ia e mamalo ia. Glory, we thank you Jesus. Fiolo mamalo le menei o matou tapua o wai pa ia o e mamalo oe. Matou te tutu o luma le leitai ao ma matou whamanu ia te oe. A wai mai siona le manuia e mai siona le whaapatai le leitai ao. Matou te abatu ia te oe. Ia vi ia lava oe Yesu le leitai ao. Yes. Amen. Soon
Macho Jefo ya joy. Away mawalunga oy, silly oy. We place you, glory, on the highest place. For you are the great high priest. Yes, We place you, glory, high above all else. Hallelujah. As we come to you and worship at your feet. We place you on the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all else. Hallelujah. As we come to you and worship at your feet. we bless you, most high, We place you on the highest Tulo wa tua elementi sawana yai, above all, for you glory, glory, are the great high priest. We place you high above all else. Hallelujah. As we come
Yes, Lord. Stand in the presence of the Lord. Yes, yes. We stand before the Most High. We bow down and worship His name. Yes, Lord. Tatou te tutu I lomo le whanau I tatou. Yes, Lord. Le to yaiso tatou mamalu. Mamalu le whaiwhi au, mamalu whātou e ina, mamalu tātangata uma. Ta lolo le lei tai au, lo fio le mamalu o le atua le mene. Yes. You are holy. You alone is holy. Stand as a child of God this morning. Oh, my soul, my kosho, church. To tell like that soul and down, stand openly. Oh, my kosho. Yes.
When we feel the presence of the Lord, oh, what is such a feeling. Feel it, child. Your presence is here. He is here. He is there. Yes, Lord. Chau Yesu, chau Jehovah the child by faith. By faith. Olo ya chacho wele o mamao. There we worship, we honor. Awesome God. Jehovah. Jehovah, oi, Fababau. Imasotoria kotoria mamasa. Ile mamalu ile langona whaanga e tia. Yes, Lord. We are longing to stand in your presence. You're holy of holy. Amasotoria bakosotora. Ole
mamalu e te langona le tai au le whaamalo longa ia te oe. When we mention the name of Jesus, yes, oi oe wala au le swafo i oba e whaola ina ia tau. Pamatsotoria makosotoria. Yes, ai langona le tino mai le tai au le nei, ai langona le whanoa noa. Au tatu langona le tai au le fifia ma. Yes, tatu te olo le mamalu le atua le tai au. E te langona wa malo lo me uma wa malo lo le tino wa malo lo le mafofau. Yes, Lord, mama sia. Yes. Silo lima le tau. Talia fa malo longa le tsuana. Whaftai lau whaamalo longa I le tino geriso. Whaftai lau awai le nei tai ao. Whaftai e te whaamanatu ia mātou whaatua tua ia te oe. When we mention your name, we can feel you. Whaamangalo mātou le whaatua tua this time. When we stand before you, we are worship the real God. Yes. Suma le nei tai au te toi fo'i ma le manuia I le afionga le atua le whaamalo longa le atua. We're not going home with empty hands. Tātou te oi le whale ma le manuia le nei tai au. Ona o le atua lo ia te I tātou na te le tugua I tātou. Te mana te pati tai au le nei pa e whātua tua e whamanuia le atua ia te oe. Ma'u le nei tai au. We give clap offering to Jesus. Yes. Te ngata whātua tua watu le pati le atua wa te tau le vi inga ia te ia. Glory, glory, Jesus. Tuina atu le nei tai au ma le nei aso. Oe mai moina, mamafutaina, fatasi mai mātou, le sauninga o le leitai au. Fetalai le miti ma le whalinga. Mātou te whaafitai lo ngā lua le leitai au ma le lei aso. Ono lo suafa Yesu, wa mātou te talo atu ai. Amene, ma amene. Paliu stasi le leitai au ma e whatalofa iai. Tangia mai for lingo Yesu. But yourself smile for
Toi wha manatu e lua tātou sauninga o le aso le nei. O le ono i le afiafi le sia tātou sauninga o le tamtane malosi. I mo i la tau mai mua mai o le ono i le afiafi ana nei. Whaafiloa i le sauninga o le nei tai hawi i ele li. Tai ta inga o le tātou watua i le tātou wola. Lea fu tātou toi mafuta mo le tātou tina. Pe ona malanga atu i Samoa ia o le fu i watau nu mai le tātou tama matua ia masui. Bi i ele li. Ia, le ngata nau whaamalo longa le tua le tātou tama. Lea lava o longa lue pea. Ia le li se mai la se pati whaftai le tua leo tātou toi whiloai mo tātou tina. Whawhilo i atu tātou mātua le tai au. Pa ia leo whainga aluenga. Tau whaltua ia vi ia le li le tai au. Whaina tātou toi mafuta. Whaauaulu tātou wola au auna i le li. Le whaaptua fo i le sunga ia Pastor Tomasi mal whatua ia Ruana. Ia, mai se pati mo ina ua leo tātou whaama. Kita wale nei tai au. Mai le tātou ngā luenga i Wellington. LEM i Wellington. Ia leo o masi i mai le nei tai au. Le ngatala i le nei tai au. A o le afiafia nā nei. Whaafonga nei. Toi whaafonga nā nei. I le afionga le atua. O le tātou tofi fo ina le nei tai au. Ia Yesu. Whaafiloa i fo ina i tātou tamama tina matua le nei tai au. Mai le tua le mafana tātou te o mai tātou te vivi anga le le tua ia mfa manuia ia te o tou la o tou tiute la o tou ngā luenga te talo le au ma le pō ia a mai se le te talo mai mo tātou mātua ma le au ngā lulue pa ia ma volunga o le tātou e ka le sia e sunga le whailo tusi mo lo faltua ia whapea foi hawhilo ia tu le tai au i visengo to ina faltua whapea foi le visengo te akono mo tou faltua Lo al tātou e kālesia, ia. Mai e mā tutua se yo ia tātou whanauiti, whaafiloa i le nei tai au le sauninga. Iwi ia le li stasi foi maha whai o na mafuta, whaafiloa i atu i ate oe le tātou sauninga le nei aso. Oe o mai mo mai le tātou live stream. Ia, good morning. Tālo whātu le tātou sauninga i ate oe. Nisa tātou folfolanga o la whaafola atu te mumbuli. O le alu tātou aunga sā, Pastor. Ia, le alu la aunga sā lo no winga. O le la atua tu le whaifi au ma le lātou team. Se tō mes tātou pati mo le team lea. The best team. O fia mānai ala o whaalongo le tātou siaung tā. Vi e Yesu a, ma lātou leo whaangelu a. Vi ia le li, so e, whaftai fo i le ola. Ele whaingo fie fo ele o nanga al whanau, a mesel whaifi au lo ngalue atu i ia. Asa uma, ia. Apas na te lai titi, ia. Tō la iti, ia, mai whaita tō ngalue ngā tō te lai. Mi ia le atu ale nei tai au, ia la tāta tu pese, ia o na tu ina atu le sunga le whawhengenga, ia Pastor Tomasi, ia mai ngalue ngā le Livingstone mai i Wellington, i le nei tai au, ai tu la le tātu o ngasape, a tāta tu pese, Family tele le tua le yaso sua for Yesu. Amen. Hey, lo tato tofi ya aunga sa lo nofo. Ngolongo lau era ngango ku fefeu
Hallelujah. Vi ia le atua le nei tae au. Ele lei le atua. I taimi umalava. Nei e o le pese ele nausu. O lau wafionga, nau iai. Amene. Na le lua i ama a ritu. E na tupu ai le vavenga. E le whaapea ona ai ona o le ngā lala o tangata na iai. Na mafua ina wha tupu e Yesu ma tupu le vavenga. Ono le the hunger i le afionga le ali. Whaaftailo mātou atua i le nei tae au.
Saunoa o nganga pa ia. Matou whaalongolongo. Te whaamanuia. E te whaamanuia. Ono saunoa oe. Whaatai lau whaamalolonga na yo matou mātua. Ai maise lau sina maise lau whaingaruenga rea tua. I lau suafa Yesu. Amen. Daddy a marie o te fia o te tūra loi. That's right. That's right. Ja, whaftai lea tua maure nei awa noa. Tātou mafutai. I lea lofa maleanga le lei o lea tua. Whaftai dad mama. Ja, e fiwe, e whamatala. Lea nganga whaftai ona o rua. E tusai male. Lua tari tonuina. O maa ua i lalo i tātou ngaruenga i lalo. Whaftai lea tua ona o rua that I have learned a lot. I lau savalinga e o mai le taimile nei. Ua uwa ai e le manuia o lea tua. Whaftai lea tua ona o rua ona lewa noa. Ngā mawhai ai fōi ona. Koutou e tua tui. Rua ruma e maiseo. Sungoi, whawhiangainga. Tau whaltua. Lau sina. Lau whaingaruenga rea tua. Sunga toa ina mati akono. Se hio o lava. Se au pito I titi. Whataru whatu le swa whamanu malo Yesu ke riso ina nei tai au. Ia, vi ia lea tua. Praise the Lord. So elau. Tu spa ele mo Samuel. A lona mata po tolu. Fai tau mai fai po se fulu mal tas. Ina si ila I ola fai tau ili se fulu lima mal se ifa ngata ili fai po se fulu mal iva. Mo Samuel we tolu. Fai tau fai po se fulu mal tas. Ia na tu fai tau rai fai po se fulu mal lima se ifa ngata ili fai po se fulu mal iva. Tato fai tau ia. Ua fio mai ova o na tuu lea mawala. Pe onu rai fai. Samuel we. O na tali mai ai lea o Samuel. Fetalai mai a. A wao lo wha longolongo atu lau au ona. O na fetalai mai leo Iova ia Samuel. Whauta, o le a whaia se mea ia Israel. E taitasi uma o e wha longolongo ai, ma ta lili ai o la tautalinga o pala. Sulima. Yes, sulima se whanta whai pusi maleiva, whamore. Ua ta oto Samuelu se ia o i le tae au. O na tō ai leo pui o le whale o Iova. Aua fefe Samuelu e whailo atu ia Eli le mea na whaalia mai. Wala au Eli ia Samuel. Wa whai mai. Tae. Samuelu. Wa tali atu o ia. O au le nei. O na whai mai lea o ia. O le ale upu na fetalai mai ia te oe. Au alava ne e na nā ia tia. Ia whapeo na whaia e le tua ia te oe. Ma ia whapopo iai. Pe a whai e tita nā ia tia o se upu o upu uma na fetalai mai ia te oe. O na whai loa le Samuelu o upu uma. Ua le ngā tia se mea ia te ia. O na whai ane le o ia. O la ia whaia e ia le mea e whinga ngalo iai o ia. O tupu Samuelu, sa ia te ia Iova. Ma ua le ma whai ia te ia o na i vale sinana upu. Praise the Lord. Mai ua le se upu e uvale. Longo winga le ima se tala Samuelu e whaale tino. E whaale nganga umana saunoanga. Le ngata e whaale nganga. Ai tau nuu umafo. Lau whai tau inga le ngaruenga lon tau pesu maleono lon whai pesu marvalu. Mai whenga inga fau. Ngaruenga suluono su marvalu e whapea. Ua whapea ona whai e ia I aso e tele. Aua ti ngā Paulo. Ua whaliu atu ma ua whai atu I le aitu. O te whai atu I a te oe I le suwafa o Yesu Keriso.
Taonga ia I whafo. O na alua I lea o ia I whafo I lea lava aso. Just because you can tell the future doesn't mean it's the right spirit. That been finding out set up a long way. Sunny le. Tai. O te fia tala noa I se whawhaingo fia lau fina ngalo. What you hear is what you see, and what you see, what you hear is what you say it or speak, and what you speak is what you see. So, what you hear is what you speak, and what you speak is what you hear, is what you see. O le mea te whaalongo ai, o le mea e te tautala ai, o le mea e te vaai ai. In other words, e whawhaingo fia, hear it, speak it, and see it. E te whaalongo, e te talanoa, pe te tautala I ai, ona e vaai ai lea. Mea le nai, o le tele o le, te mi nei, au ke misano ma le tele o tangata. Na ona sau o tangata whai mai, whamatala mai a te oele mea lea, ar watu ai malau loto. E muri muli atu ai. Pe alu alai oi saikon, e te alu ai fo I saikon e melo mai ai. Po whare me alu ai, wa matana e muri muli ai. Why? Because just because he can predict the future or he can tell the future, doesn't mean that is from right spirit. E le whaape e mawhaina ona ia whaamatala mai lau rumanai. Ona e whaape la ia o le anganga, sa o le po le anganga o le atua lea. Amen. Langa ua tele aile le taimile nei. Olo o iai e o me le taiminge I ele tala inga ta o le Gnosticism, po le au Gnostics. E ma whai ona latou whaase se ina le tala inga. Mea fo ila lea e te nofo, e nofo ai le tangata na wharongo whai mai. Ba ngai ka kowo raku yo le whai mai le tangata le ia te au. Ona e arupongi sa I lava lea. But LEM, you are in the right place. The voice is here. And the right spirit is in here. Mea lea, a matala utala whaapea. La utala noa ia te oi le ma transition mai. Ma le mea na au mai ai maa ua I le atua. Are you right? A o nofo le whale ina ua aru atu le matou a inga tangi atu la vailanga ka avale. Ma whaamatala mai le mea lea ina ua whai mai ngā e totonu le ta avale, ua tangi totonu le ta avale, ma whesiri I le atua. Whai loa mai. Sau noa mai oi. And then she heard. Na ia whaalongo. Le whai mai o le anganga o le atua. Whai mai whai aria? Go to Cookie and Lupe. Na ia whaalongo. E masani na o ia dad, mami le network a whai out. But ele aise connection whaapena iai. Ai na walatu ngai ia matangi ma whai mai ua whai mai le anganga o le whaalongo I lona talinga tamatau a. Ua whai mai le go to Cookie and Lupe. You know, when I whai tau le fionga le atua, e whaapea e pe ise a me lata Iesu le tele o tinara ie. Kasi e lata he approached and he loved ia Iesu na te whaamalolo inga a contrite heart, a broken heart. O le loto ua nuti momoia matai. Ona, na mau mai roa lea, whakao.
Ina ua o sau. Ua o nofo. I hear when he speaks. I hear his voice. And I say it. Le winga tala, I do it. O ke kango whai le mea lai. Whai mai ai. And now I see it. And now I see it. O lesu mua na matou no nofo ai mo te mama. A o sau noa mai la ua. O le o te whaalongolongo. O te whaalongolongo. Whaapea. Le tio i opu a whaila na sau noa ngā whaapea. I owa. Na o whaalongo i lau leo po lau sifofonga. A o leo o over ai ai. So e o whaila o e whaalongolongo mai le nei tae au. Kere mga whaapete whaalongolongo mai le. I le message le te memori au te ati. I don't want you to listen to it. I want you to see it. Amen. Kasi ina ua o nofo ai sau noa mai la ua. O le mele, na over ai le mea lai tala noa mai ai. Na over ai atu le mea lai sau noa mai ai. O whaapea, sa o ia le mea lea. When you hear it, you say it, and you will see it. That's why I feel like that. Te lea ni au whawhetai, matu ai whawhetai I lea tua. Because of our transitions, o le wamawa ai ai, I le mea ni sau noa mai ai. Amen. Mea le tu whai atu LEM, worldwide, o le tātou te no nofo, I le mea lea, they have the right, you have to hear the right voice. And it's a must to say it. Because if you don't say it, you don't see it. Amen. Pea sau pati fia mo Yesu. While I was tatalo, while I was praying, tatalo le tuar whamarolonga. And the Lord spoke to me, say, le upulea, my grace is sufficient. And I paused. I said, Lord, what? My grace is sufficient. And then he explained it. Grace is Christ. And Christ is the anointed. And he told me that I'll give him long life and prosperous life of my anointing. The anointing will keep that. The healing is upon you. And the Lord told me that the anointing upon him will give him long life and prosperous life. And I say, okay, thank you, Lord. It's the anointing. That's why we have to pray and intercede for this anointing that will give them long life. And I say, thank you, Lord. Are you all right? I have a matanga le tausanga le nei when I was lying on my bed. Because I want more, like I said. Because I hear so much of him. And I want to say it. I want to claim it. I want to declare it. Because I want to see it. O lai lau te ta oto I lo muenga. O male, after my devotion, o ta oto alaya. And the Lord, the Holy Spirit, explained me what surrender is. And I said, because you can find that word in the Bible. But there are paradoxes to surrender. And the Lord explained it to me while I was lying on my bed, what
is surrender. Surrender is like when you are sleeping. E mo I ini o mata. E le mingoi o lima. E le minoi o vai. E tātalo fatu. But not as intensity when you see the problem and that e se le pito le fatu. Even your mind or life, but when the Lord spoke to me that day, explained me what surrender is. Nga lo ka ko no mga fa matala ma ye e malo lolo ma fa fa we mo ini yo mata e o yo lima e o yo vai, and that is surrender. I say, Lord, why is that? Langa li sita ngata fa me mo e ala fufuru sei e ka ma ye wa ngalo ngai ngula fa la. Anga fo e fa la au ko inga me fa pena. Ina ua le melia, and then go loro fa pe o ka se mana I o le melia. When you are surrendered to rise, because that's what o me nga tu pu mai li kemi a matel tau sanga, and I say, Lord, I want more. I want to say what He say. I want to hear His voice. I want to see what He has seen. L.E.M., you have to hear it. You have to say it. And you have to see it. Because the one next to you is a miracle. The one next on your left is a miracle. Right is a miracle. Behind you is a miracle. Right in front of you is a miracle. You are a miracle. Maybe pay ma ili tatou, but every word you say, o uma upu uma e sau noa ai, it's a miracle. Te lola te mina o whaataita I me le whai mai e le nganga pa ia, le eiso uma whauwhau, e ora uma whauwhau is everything. O ngana o whaarunga le tele, o sau noa mai e le nganga pa ia, tala noa mai e te au le mea lea. You know le family tala tu spaya ina ua le ro ya ko pole me suru ai o sola mai mai lona ainga. The moment na ta oto ai he rest, in other words sleep, exactly le mena fa matala mai le pe te moi na o ngaka oko au o ya ko po mataulia o e la sola mai la lona mafau fau wale ai se me mapolo no fo ai sa fa mer tu spaia ua fili po tu li loelo no so fa sioti ate ia wale mapulo na mafau fau pe ia tatou ele te mi a ona fa le tonu se me ai e umana fa sanga I o fa sanga tu le vai ati li ai ona e moelea. O le teimianga moe isa ia Jakopo ai whailoa e lea tua ia te ia in his sleep. And God reveals. And God spoke to him. This is your calling. This is what I'll do to you. Hallelujah. Na tu la ila ia. E peo leo winga nao le tala ina ua o experiencing ngale mele because mafu anga fo ilea ua o tala noa tu ia te oe L.E.M. le tai aole nei. O le te ilo no fuanga that the voice, you have to hear it. You have to hear it. Mea nga whamele tala tu spaya ina ua tuu ia Solomon le malo. Makua ile ilo a Solomon le mera fai. He's young. Tele le malo, to tele. When he slept. Speaking of surrender. Ina wata oto. Ai fai mai le tua, o le hale me te mana o ai. That's how God speaks.
Talarongoa ngā lea tua, when you surrender yourself. E te tu ina tia te iele me te mawhau ai. E te tu ia te aware kango i ailo lima. Aware tu i ailo vai. Aware, just surrender it to him. Just give it. La leta o to Solomona e whai mai le tu. Ale ale me ke manga oe. Mai Solomona. Ko akele i ole nu. I don't have any ideas. I don't know what to do with Makala. What you want, I want wisdom. See when you surrender yourself. See when pe'atatou fa'alongo and you say it and you will see it. E pe'atatou fai fa'atasi. What I hear, I see it. What I hear, I say it. What I say it, I see it. You have to claim it. Langor tell fa man wi ale tu o man wi ale tu what tu ale tu ia te oi. Au songo pon ngal tell just if you don't speak up, if you don't open your mouth, nothing happens. Right? Mele so se mana onga le like le o ngala tala ngai lo le ia le tu mana onga atam fa kiri le tu fa ngongo atamu fa mele tala tu ngatu ele tu e moe. Surrender. Because God sees that you have a need. Ngai loa ele atua, e ia mana onga, asko ingo atamu, lai whanua noa atamu, wha mai le atua, ke wa ako ele mana onga atamu, a ele mawhainga whai, pe a wha pe wherua i wha pe lai sue. O le tala lean matau a inga masan, whai lau whanau. Don't look for one, pray for one. I would say pati more young people tato telo tala vo. E ke surrender Lord. God knows. Nanga ta oto lo atam ngai loa ele tu mana onga le atam fai mai I'll put you to sleep. Kanga kura mare tu fai mai wa ke mai wa tu le mana onga na mana o ai luna lotu. And when ila so level o tangi o ka vili o ka vale ngoro mo ngama o tangi ina wa fai loa mai what surrender is. And it's new to me langa ke surrender is like you have control over me. Pe ma ya te oe. But ina ua details le mainga le nganga pa ia te fa pe ia ke moe. Ma lo ma fau. Le pupulau mata langa le ma lo pupulau mata ma. Ki fi waila Yesu ese mea, amen. Langor tele ese mea se va eu mata o tele fo inga ole, ta ole fatu. Arau tangi fatu le tua faftai. Faftai. You know. Pela la winga le tala, ile ma rekolo na mata o poe fitu lo ile tala le faapea. Nau mai tangata, au mai le tamaloa, e tutuli. A deaf man. Ngat paua lea o tangata e tutuli. Ai sa wai maltala, whai mai, e o ololo na leo. Can hardly speak. E tau le mawhai na tau tala. Nau mai leo tangata au mai a Yesu le pipila. Tango le Yesu longa li mama. Le talinga. Te tango Yesu le lau whaiwa. Tele tangata ua mawhai o mana ole tu e tau tala. Ue manga oe. Oh, come on. Hello? Well, tell them that God wants to use you. His word, ke kau kala nga upu, e ke pese lo na vi inga, a e tatalo e maro. The problem is you can't hear it. Mea fo langa le telo kerisiano. Hallelujah. O te tatalo le tu awana I fa pe ngata tau LEM because pe no fatu lo le te fa longo I le leo le lei I to tonu le fale le nei a fai e yaise me lenga tatalo ngei e open le tu ore puolo taringa se tu lo. Do you believe that God will open that ear? Because you can't speak if that ear is still. Bo umar ko inga. Amen. O umma ko inga vidi kalinga vidi mai fa lo ai.
E mai kamara aiki, wai kamara popoa, wai kamara pe triangle, wa umre kwa inga ngai vide, e le mawhai ana e langonga. It's not that. First, you have to hear it. All right? Oi mana oi langona le leo le atua. Ai awhai o ngai poloka luka linga. Lo karangoe te oi whareanga. If that ear, you can't hear the voice of the Lord. I want to hear your voice, God. I want to hear your voice. I want you to speak to me now. I want to hear it. If you can't hear it. Are you right? Me ngol tele yo tangata. Hallelujah, Kirishano. Life I've been just a lot to wola atoa, but something is not right. Something is not right. Paletala tu spayala no for Samuel. Yaima Eli. E yaima le whanau Eli. You understand the story? Wa maramarama. Afe mai, wa vala la fionga le atua, wa le tau sau noa mai le atua. It doesn't mean whape wa le sau noa le atua, o lai sau noa mai le atua, ai wa le langona Eli, le langona e whaanga wa Eli. Mea lalinga, it's why lavanga nga sui le mea, pe a whai, o lai langona e le tangata le uta whatafa, ai te le o langona ina. Amen. Mea nga pena whai tūlau tala, ina ua whaalongo ma whai mai le matau ai ngā tau ile whai mai o le nganga pa ia ia te ia. Koutu kokia nupen mau mai, ina ua o whaalongo. Pena whai tūlau tala, I want to hear what he hears, I want to say what he says, and I want to see what he has seen. I'm not trying to appeal to fear, but I want that. I want it. Kaso le nganga le nga e sau le lotu e te sau te whaalongo e sau noa le nganga pa ia te oi a ona sau ngoa le nganga pa ia te oi na e sau ngoa fore o le tala e whai e le aise tala e le iu para o tala uma te sau ngoa e manguia ai whai lau whangau e manguia lau whangau ai whai lau tōlua e manguia lau tōlua ai whai lau pisis e manguia. Why? Because you have to see it, because what you hear is what you see, and then you say it. You have to say it. O se tangata wailo whai atu lea tua te pare, e pe ke musu te whai atu, e ke musu tau tala, kasi ke musu ti ngā le tangata ngā, o e omi ai, ona le sa o loto le tangata rea, langa ke musu ango humana e whai mai whamere tua, whai ai! Wale tua whai ai! Nga tango o Yesu le talinga, koe kango Yesu lo, ngol karinga ngale kuai. Ai malolo e malolo faifa. Amen. Ai sia, o lele ngai whaalongo ele mawhainga. Tala noa. O lele ngai tele ai le sau noa le atu e teo, ai le mawhainga e tango e tau atu. I love the story from Maile Tala to Spaya. Now, my tangata, and I believe, hallelujah, LEM, full of intercessors. Because if I'm a tala tangata, you know, my see. I can interpret it. They are intercessors. Atumuka ko intercessors. You are one. Amen. Tangata tatalo lato te au maya. Kilo me wakua yenga tau talama eva ai se mele leia tupu. Nanga ese ale mere ke ka tala noai. And that's why I want to do wale atua. I'm not saying for bear, but what he speaks, I have to say it too. Langa na tupu ke mi o mose. E sau noa mai le atua ia mose. Ai fai mai marisia o vanga fai erenga o e sau noa mai le atua. E sau noa mai fai le atua e mato. O le mena tupu,
Nga sawe le pela, ai fo ia ku ai ngole pela. I oina sawe ke le pela, ai ko fo ia ku le pela. Ai sia, langa fa mai se fo ia le mele a mai le to ia kia. Ouch. Amen. O le ta watu te o le watu le ngare fionga le tua mana ia fa mai se fo ia le mele mai le to ia kia se fo ia ngaro lo le lo. Ngai sa mai lo ai ngi ai fo ia ku. O ka se le pela me nga wa ia. Amen. We have to be very careful. What they say is that what we have to say it. What they hear is that what we have to hear it. E lo le me la ngona e fa ya tu o e se ale me ke fai mai ai. E se foi ale me. Sometimes it pe ole. Na faina o ia ile fatalinga ole a ole malo. Wa fai ale mane wono no fo nai fai fe au. So le ai pungai for sitina fa klap kale fe me i bole ngai me. Me le bole ngai me ole le malo lo pungai ala no fo. E kele lole. Avisa pati fi. Tono o kwai ai. But fai mai ina ua sau noa mai le tu fai mai tala tu po fala au le tu Samuelu. Ku runga Samuelu na tele i lo po ai na fala au mai. Tu fala au fa alua. Tu ya Samuelu fai mai fa tolu lo fai mai le tala ai. A tu fala au mai na fai la ia. Sau noa mai. Ina wa mam mai tala. Ina ua la ngona Samuelu le sau noa mai o le atua. Na amata na ilo atu e Samuelu fa ka imera tau tala ile mea e sau noa mai ai le atua. Langa o tele me leanga, pena o fai atu. Ile talan kako fai tau mai. O lai o mai Paulo ma. O lai whamatala mai tala. Ai oso mai mai leanga le atua fa mai. O tangata o le atua, ako va ai o tangata o le atua. Whamatala o ti ngā. Ai whai mai Paulo, when he hears it. Ka ofia Paulo. Whaatonu e Paulo. Ia mawhai Paulo. See, tell her time. Langa elek tala ngoa Paulo le teine. Paul didn't talk to the lady. O tele te mi tātou te talangoa ai i le flesh. A leanga, wa e whaatonu le leanga. Pe ke kalangoa o ia le leanga. Ai kene le mela te talangoa tuai. E le talangoa Paulo le teine. Paul addresses the Spirit. Mela ngai, au la vale lau tama. E le o lau kama lau la vale. E iai le anganga lai tu atu. Amen. A pe pelo ta mai titi a le so ia te oi sorry ke fai e te fatto nuale le nganga lai tuatu e ai le ta mai titi e se mala o la tu nei o la uo e fa matala mai la ia e lo natali ile a mai ta mai titi fa tu lo fa mai alu la onga fa mai mami ele alu la onga o le fia mai e mai o la mai fa mai ele alu la onga mai fa mai mami ele alu la onga o le fia mai o fa pe fa mai la io le tala e fa pe na le ma fa so na tali a fia no foi la wa le vai tale pe a fia ingu se fa mai mami o fe vai tafe o que fia ingu vai tafe a mai vai tafe o vai tale fa vai tafe. How far pia ka ki ia le to inga. It's a spirit. O fa ko le lo tala ile. Ta talo i lungo le tama. E ta mai lo watali ai o ngapi so o ia te oi ta talo le i lungo. Amen. O fa pia pa wa le tangata
Au whai mai pe fōri ngora nganga fia valea, pe whaavaria e. Amen. So ele i tala ngoa Paulo i whawhine. An tala ngoa sā oa Paulo i lea nganga lai tutonu. Mea fo i lea, ai wa e whiwa umare kwa i ngā kā, umare kwa i ngā whaatonu, umare i ngō i eilo wa au, e ngā e mau ai. E lea roi se, you have to hear it, you have to say it, and then you see it. Amen. Ke whiu lai lulu tamai titi, ele se lea nganga se i longa i te tango. E mela nga, na whai tutala Paulo, lea nganga ia te oi. Aru ese. Aru ese. Ayo, all good? Sau pati fia mo i Yesu. Le ma whai lau peo le mea lea. Wa e mana e tupu mai le vavenga, wa e mana e loa mai le suinga le me, wa e mana o le mele e o mai. Ai o le whaingata, o lai lava e pēro talinga. Ai a whape te lo langona le leo le atua le tae au le nei. Today is your day. O le tae au le ngi e te langona ai le sau noa le nganga pa ia te oe. A o lana sau noa le nganga pa ia te oe. O upu mai te tau tala ia e whaatonua lau whangau e esia le nganga le ngā o le ale tala e te whaia e te tau nuu le talanga aisia because you hear what God says. Hallelujah. Nanga iei le asona na mau mai iei o le to'o lua o le whaiwhi au. Na vili atu matio mai tatala, matio mai iei mare ainga mare whanau. O le tatalo, ia awane i alu le whaletua. Awane i maliu le tina. Nana maa mai la a whale tatalo. Ai o langona le sau noa mai o le nganga pa ia. She's ready to come home. She's coming home. Wa utu ma utu tilo tu le ainga. Wa ule marfana, ule lo palala utala le awhai. Na ulo to telea. O te whaia le tala lea. O le tautina, o le whaletua. Ala iei marwhewhi au, ua tā pena ea. Ese arewa aipi, ese arewa ai le ai, ngam tangata tilo mai. Na o ta talo le lun talinga. Mao, ai whai mai le tala, vili atu le teine whai mai. Ele i lewa na ruo, ai nofo i runga lo matua. No foi longa no matua ai inu lako kalangoa. Peina ese ina inale le va ai tangata. Ilo toe no foi mai le matua le lua. Altina por faltua le. Mana umana ai matala no mai. Ka oko ai tolu amana va. Alulo. Tolu ana mana va. Alulo. Sometimes e iele me whinga tāpe e te whaalongo atu e le mawhaina e ta ua. Ai e whaalongo le lei e tau noa re nganga pa ia. Aua ke musu e te whai ai. Tātou uma, the L-E-M, we should hear that voice. O lewa na mana o le atua e whaamanui o e asionga ponga. E te miwhi mai le atua lo taringa. Se furua, e ke musu a. Are you right? Sau i lau atu langa pei o le mea ngai. E pei e te whaalongo le whai mai. Pei e ignore o e wha pe whaasanga si karinga ke le mga e whai ngā mea. But a e le whaia e te lewa ai foi. E manuia le mea le mana o le atua. Amen. Lai te sau le te whaalongo whai mai. Tithe. Kango e whai. Pare peke e ati reinga pēle, talinga unga pēle anga vale. Pē marita unga totonu, pē aku marita matau. And then you will never see e te lewa ai ei mea. Amen. Hear it. Say it. And you see it. Hear it.
say it, and you will see it. And the Holy Spirit wanted us. You have to hear it. You have to say it. And then you will see it. Again, you have to hear it. You have to say it. And you will see it. Because I have to hear it. Then I have to say it. And then now I see it. Hallelujah. Pero nga fa mai le tala nga ngola ko Samuel o mai le o Samuel ka mai ki mo fa mai kala Samuel o I le fau. Oi feeling Jonathan ngala kwa o so mai fa mai kala Samuel fau o I ma ngai fe kau I le lei mo to finger chupu and he mena ia whaalongo, whai mai lea tua, a wale whai maasangi le mea. A wale whai ona tō anga me le lotu. A wale whai ona te lelang pisinisi. Langa se lo lau whaalongo, e whai o, se langa o skama ki lelang pisinisi, o skama o le whai, o stamare, se lo le whaalongo, o ngai ku ua ila I o le mea renga. E se selo me te tuai, ngai fa pela ia le malolo ngaru. Ai va kunga pe se anki le alu mera boy. Esa ele oia, o le mea ngai tu ua ia lunga. Ngai va ia tu le mo ke minga le ko se me va o ka se manga ia tuki masau, mai sau tu le. Ai va ko tu ale to fianga. Fiu e va ai. Pe wa anki le sa. Wai. Pe ali le. Lau whaano. Lango, tātou umar whaangaua, tātou mātua. E iei fwoi lau whaanau le whale. Lātou te capturinga le mea te whaalongo ai ki kaukala ai, ma le mea te whaia. Amen. A whaia lai, na ola I whutami te whaalongo ia te oe, e whai oro pala vale au le alu au rima. I le whasingo lea, e whape ngā whina tupuia, e whape o sa ongara, o whape ngā whafo e rau ta maia. I maunga, I le launga ri, o le parau vale to e arumarima. O na ola mai rau tamai titinga, e whape ngā fo I le mea sauma ia aisa, o le mea na ia whaalongo. Hello? O oe o le vavenga. But saying that, you have to declare. O le ale me tupu ia le suafo Yesu. E ke kangwa oe, me whai a te oe. Maria o ke whai mai a tau, whai a oe a te oe. Ina ni e whetu ua mai lau wha le tonu. Ai ko ngā whari koru le wha le tonu nganu. See, you have to hear it. A whai mai al tala sa mua, whai tala le tu sa mueru. Ele ole ngā. E iai le tangata lai tu atu. Wai vai le mamau ele iloa, e iloa atu, ele atua le mea, e tau nuu iai lau soifua mara wola. Even yet out. But if we don't hear it from God, if you ignore it, the ignorance is because silling van tal melia, langai kere mga afoya oe. Pai matou, Bible study la stofi. One of the tamai matou lotu. Ola fai fa mai le tu ongo le tala le ya yongo le matou te tala no ya yonga male. Na fa alongo ai le fai ya. Ai fa mai le tu fai directly no mai. O ia le fa tai tai. O le va venga. Te le ilo. Ai wo umma. Ai fa ma fa ali mai ka se te le o le tipi le tu le wala. Yes, o le vavenga na olai. Lai fia tu stoina, e la kua. O so whai tangata nanta avare. Ai wha meilanga tala, the peace of the Lord
Le ai ma se mea e whaanga e tia ilono loto. Langa na ia langona. Le sau noa mai o le atua. O oe o le tangata manuia. Amene. Fai oha o le tangata manuia. Yeah, you have to say it. Pe whaale tonu hape e kele pe whetua i lalo e lauto o fai oha ua o le. Ha? Amen. Pe whai mai. It's all right. Whao ua, tāwita, loa Samuelu tāla lea. Na ia langona mai lea tua. Na ia whaia. Na ia waa iai. Amen. O le mea na ia wha longo ai. O te lei, o te lei, raise mai, te lei whanau mai. But my heart, pero wha tula tala lefa fufonga ranga umpai, it's not. I want to hear what this man of God hears. I want to declare, I want to say what he says. I want to say it. Kalau tatalonga ia te tātou umare loto lea. Nanga te iloai, ele pepelo ai pe ele winga ilo saule loto, ai saule loto, e se sau, e te tari tonu, o sau noa lea tua ia te oe. A ona sau noa la lea tua ia te oe, na tari tonu lea, o te tangoe, e tau wai te tonu ia te au, o te whai ia te au, o te whai i lau whanau, o te whai lau ngaluenga, o lau pisinisi, o ke tala noa iai. And you will see it. Amen. Watu waina e langona le leo lea tua, o ngore ke leo whai alo langona o le leo lau, o lau tane, e leo te latu le leo o lau awa. E malua le leo lau boyfriend. Ia pe tangi fo le leo lau girlfriend. Ua ngalo ia te oe, ma ele langona, le sau noa mai o le atua ia te oe. Maile, I love ile tala lea, ina ua, fa mele tala a lea tua, ili fa fingi sarafata, mele tala lea tua ia Elia, alu ile fa fingi sarafata. God spoke to Elijah. Alu ile fa fingi sarafata. Alatu ili fa maila i ole, ua ta pena ile fa fingi sarafata, le me ke kau sami aima e inuai. Al watu Elia, kilo aku. A fai mai le tala tu spa ia, o fai mai fa mai o umana o tala no fa finge. Ele ilangona ele fa finge le tala lea. Langa foi o lona le langonga fai mai ele na tala fai mai. Ele ai mo se me ele lava tatou. Na o se poto na o ma ua ma la utama lava e umarongi, ma te feoti tai au. In other words, o lo le langona o le atua, you can't see tomorrow. Are you right? Ele ma faina e lo atu lo tai au. Pe a fai e te le langona nei. Sau noa mai o le atu. Na ona o ma fai o le atu. Fa mele tala le atu. Fa mele tala e lia fa fine. Kango e fai mai le mea lea o te fai atu ai. Ele iwa ai. Pena fai atu lauta. Sometimes e te langona le leo le atu. O ngai te alatu le ai ngale fa pe. Ngale paua le. Ona e musu le te fai ai. Wa e kao fia le manui e te tono le ai ngale. O le ainga kau kupu ai, wa e ka ngoma tapungi mō tua. Rama fuanga lenga tele, onga e tele o langona, le tala noa mai o le atua. O salitonu, e leia se sio tātou e nofo mai, e te mana o e te langona, le tala noa mai o le atua i lautalinga. Somehow, umana tala noa mai le atua, but you don't declare, you don't say it, you don't speak it. Ua mafuaina, e lewa ai, ile mele mana o le atua e te whaia. Whamanui ai oe le atua. Kau ngofu ale whawhine, whamai le tala, whawhine le ai e ngan paulea, whamai whai mua, whaia mai mua. Why? Because he heard the voice, and then he say it, and then the woman and the child see it.
Amen. Langa na ia whaia. Le mea na tala noa mai ai le atua ia te ia. Mea ngana vai atuai. O tumu ngei, tumu tae au, tumu le siaso. Aisa, na declare i le mea na i whai atuai, i whai mai ai le atua ia te ia. Speak to your situation. I know we all have that situation. Pero tala tai tai no whai. Tato i ele me tato to go through ai le telo mea. But if you don't hear, amen, o le point mo te watu, ta tala lau whaalongo i te langona tau noa mai o le atua. Ask the Lord to open that ear. Mea ngā whamatango Yesu a mai le tangata nei e tutuli, kango Yesu ta tala, wha mele tala, umanga kalo karinga koe kango mai Yesu la lo whaiwa, wha mai nawa e langona, ia e tau tala. O kero whaku ke, mai halu lea ia, wainga e manuia, si tangata. Se, wha maa tui lau tala, aua ke whai fuara tala o lesi. Nanga ngo e ngala ngonga, ngasi ka mai whai upu ana tau mai, ai vai le ke leo lau para kalafanga whai, ai rei a kose. Ngasi ta mai tala na o mai lau talinga, o ka se ke leo lau asa eila la tusi. Ma lau leiloa, o le te le fo ngau lau leiloa la wa yai. Amen. A la loa le tau whai o tala. Amen. You have to hear it. And you know why lima fo no ulangon na mele. When God told me that is surrender. 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 Ka ngofa runga tusi la ngofa runga tusi lo le talanga. Rest to rise. No ka ngakusi lo la ba ngona fai rest to rise. That's from my experience when I was to rise. Langa o te lo tangata e peye e rise more and then rest. Am I right? E ke usu le tae au te whainga wenga mkwa e vai anga sa lola ia e malolo. And then we start from my day and night. That's how we started kakoaso, from my day and night, day and night. But if you look at the Bible, God starts from evening and day. Evening and day. Night and day. Rest to rise. That's another. That I have to rest. I have to surrender to rise. Because if I don't surrender, if I let but when you, God, you have to rest and then rise. Praise the Lord. Amen. Whapenga mea lea tua. Nge e whape ke wa e usu leo, koe usu le po. Sau o makuai e whamesala mo sala roa fitu whai mai. Ale, tia e ho whare whare. Sau wale whai mai. Onga ua watu i la ia ile, moe i la upele. When you are in rest, te whaalongo ele sau noa mai o lea tua. Amen. Ai a whape rest to rise. Hallelujah. I have a le telo le taimi nei pino fatua utala. Na matua I te le ia le fili wa ina ele atua o uola ina ua o sau whae mau. Kasi o tele na uwhaanongo, he rest. And I say, how come? Na ta sau le mea lea whamai amaroro ngā ola I Australia tai, o isi Australia uta. Ya, Australia, e pei wheo ai whamai au na maroro, na ole whapena maroro. Peno whatula utala. But I hear them. Te langona tātou mātua whamai. When they rest, whamai e kere kau o te mea.
E ke mālōlō lava oe. Amen. Yana engo ta otola ia, you surrender yourself like you are, and then God. Matana tala noa mai, whai loa mai a te oe. Amen. A wale alu lima, a wai te whaia, e te tala noa le anganga le tua. Because when I hear na o umana, whai le matou tala marau whanau le po, o te alatula umoenga. A tala noa mai le tua le tala le a teau. Whai mai. Forgive them of their mistakes. Be patient of their imperfection, because they are not perfect. Taonga sa unoa mai o le atua, le sisi ia ulima whaftai Yesu. Whaamangalo lato i le lato le, whaamangalo lato i lato se se, ma le lato whaamutata. Ai ono sai ono lato le ato atoa. Taonga sa unoa mai o le atua, le tala le sisi ia ulima whaftai. And I starting to hear matua i o ulangona le tele le saunoa mai o le atua. Pena whatua tala. Because I know now, I have to hear what I have to say it. And then how I say it. That's why ma na ia luinga la tala te whaamatala atu i te oe kasi a e le langona le saunoa mai o le atua. Ma fuanga na ese ale me te whaia i o ese e na tu wai le manuia o mana o le atua manuia oe. Efeso tonu was full, right? Klei mai le atua le manuia nga o oe o nganga. Ai o tu waina e o tu waina e va ai lau whanau le manuia. O tu waina e va oe a te o le manuia. Se le mea le whaalongo ai. Ai te se le mea le whaalongo ai. O lae lava e kelele poloka le talinga. Ai a o ninga e whaalongo te tau tala ai. E te tala noa ai. The more you talk about it, the more you see it. Amen. O le tele na e tala ngoa, e ke vai aku tupu, ke vai aku tupu, e ke vai aku whai mali. Ai sea, nana e whaalongo e tala noa ai. Hallelujah. Mea nai na ua whai le matou, ai whai mai le tala le atua whai. My grace forgives everyone. But my kingdom, it depends. What you sow is what you reap. O te, langa le pepe pese tangata kerisano, o le alofa tu noa o le atua, o le alofa tu noa o le atua. E whai mai le atua e teau, o le alofa tu noa, e wha maangalo i lalang, au lau sau lau malo, e whika le mete rulu o le mete sere sere. And I say, oh, humble, rest, boa. Nanga pena whai tulau talei ina tatou whaasi seina whamele lofa tu noa le tuna pūle ia. Whamele tala paulo o wale a vele lofa tu noa ma leu fiufi. No. Don't. O lo walu leo lai whaava. E whaalango lango. What you hear. O le mea te whaalongo ai. O le mea te tango e klei. O le mea te vaai ai. Hallelujah. Pe avasau pati mo Yesu. I will end. Kasi iai le whawhine. Pe malama le tala. O le whawhine puna toto na ngova ai le taimi. It's all right now. O le whawhine puna toto. Se fulu ma le lua tau sanga o polonga. Se fulu ma le lua tau sanga. E le iwa ai le manuia lea. Se fulu ma le lua tau sanga o mai. Te lore tala pe whai tau e whai mai. O na whai ifola ia o ia i lona loto. Come on. Are you all right? Pamena ia whaalongo ua sau Yesu. She hears. Ua whaalongo ua sau Yesu. And then
she said. Whai mai langa tala. Ua whai ifo ia I lona loto. Get up! Get up. Ia ile taimi. Oh, adorable shatarabas. Ia ile taimi whatever. Hallelujah na e tū I lunga. O le whaala velawe, e te leo whai ifwa o I lo loto. E te leo tali tonua o I to tono lo loto. E te leo tautala o I te oe. O le te whaatali se I sausese tautala mai te oe. But you hear it. You have to say it. And then you will see it. E lei whai ifo I lo no loto. Lata ta watu ia te oe. Hallelujah. A whau tala noa le atua I lo loto. Tala ngoa ia te wela ngonga. Whai ifo oe I lo loto. Tuu nei le mea leo te whaia. Tuu nei le a. Tuu nei leo te le lopo le al mea ngai ka kaunga tu. But God is telling me to stop it. You have walevanga. Arise. Walevanga e te taunga e tū mai. Walevanga I loa kakaunga I loa le manuia lea. Walevanga e whaalongo le whienga le tua. Walevanga kakaunga I au lima le manuia. But the problem is e te whewhe te whai lo loto. E te musu e tau I lo loto le mele. O ngai alula ia se sele me sa saa ia I lo loto. O ngai alula ia leanga tuai le si ainga le mele tatia I lo loto. But you have to say it. Jealousy in the name of Jesus, get out. Oh, Randorobosa, you hear me now? E te whaalongo I fua whai e tau ele lea, whai le suafo Yesu, alwese. 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 Whaamawalunga, alwese. 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 Hai se whai mai le tala ina wa whaalongo, whai mai na tui lunga, wa whai mai. Now this is enough. Tui lunga. Wa whai ifo I elo na loto isa, na ia whaalongo, na ia tautala ilo na loto. Whaatali se whai aku sa sia oe, le ai ke whai ifua oe, le tae ao le ngei ate oe, o le ale mea ngai tau fia, le manuia na e whaalongo mai ai, e te whaalongo ia sa uma, e te whaalongo, but something is stopping you, holding it. Because you don't say it. I want to tell you this, hallelujah, a killing of au whai le whatasinga, i e whatasinga na whai na mai ai, ai tu le founder of VOC, whai malangatala, o tangata lea. Leo tau watu ia te oe, malia lo loto, e whai militara matua, o ki whakalanga mea, ke le mea langa uwhamatara, kas, o le mea ngai te hatia lo loto. Whai militara, o le tangata lea, e ia le mea alofa o le mamā o le loto. No one says, o le tangata o le atua na ieiloa. Ke le kau waku ia te oe esia, kai mi uma ke kau whaalongo, e kau sau ai wa le anga lo loto, o whai le suafo Yesu, au alwese, o ki whaleanga au. Amen. Po le Holy Spirit ngai ko kongu, a whaalongo e kau sau ia te oe whai, e le suafo Yesu, whai taanga in the name of Jesus, get out. Get out. Langa na whaalongo. Ai se ananga leanga i totonu ainga. E whaleanga i oe. E whaleanga I oe satani. Hallelujah. E whaleanga I e kele mau wale manuianga. Ai se ape ai le tala ngoa la wa oi te tolu whai mai le tala tuspai. Ina wa whaalongo le se fulu ma le lua tausanga o tinga inga. Se fulu ma le lua tausanga o polonga. Hallelujah. Se fulu ma tausanga e wha se ina. Se sere me ave i alfa mo se sere me whaalongo i. Se 12 years. And then when she hears. Whai mai na whai fo i elo na loto. E sa o talanga le whai mai e. Whai mana whai ifo I ero no loto. Tau lava. I don't know. I don't need to touch his body. Ele I pai. Ua malo lo. Ele I oro na lima I o. Ai ua malo lo. Ai se whawhena I lo malo lo. Langa ua mawhaina tūrunga sa vali. The history, ele mawhaina tūrunga. Ele mawhaina sa vali. Ele mawhaina alu le mea iei tangata.
Ai onga o langa tala na whaatonga ia. Whai mai, o te tū I lunga. Tau lava o se pito lona ofu. E le I pai o. Ai ua malolo na tū I lunga masavali. I say, God healed her completely. The only thing to let her see. Paua menga mana oi. Sei vai menga fasile Yesu fa mai o ai na pai mai. Ko vai mai fa menga fasile Yesu tu tanga fasile. Tilo uma tanga tanga. They see it. Everybody see it. Hallelujah. Ai no fo mai le tai au le nei. A ole ale nganga e pe fa polonga ina oi. Wa mafu ina ta ofi le man wi ole atua. Hallelujah. A fai ai u ele le swafo Yesu alwese. A fai le tele na fai le ia fai titila wai. God speaks. Pero fai tu lau tala. This experience. Now, because I've learned from our parents. It's what I hear. It's what I say it. And now I say it. And now I've seen it. Hallelujah. Mealinga. Isi kemi. O ke whakuru. O ke pea e ke kāngia. Mato. Kāngia iam. O whamatala. Le au mai o le atua o maua. And I have that experience o te lei. But now wo o loa. E sau noa mai o le atua o langona. Ma le tala e tala noa ai. Hallelujah. E whai fo I le atua I ate oe. If you're willing today, e te whai fua oe ate oe. E te whai I fua oe ate oe. Tūrunga. Arwese. O oe o le tangata o ngā. O oe o le tangata lelei. But that spirit, le nganga lena, na te whale nganga inoe. Mai le atua le tai au le nei na ua utua whape au sol. E te tauna e whaalongo. Ia e taula no ai. O na e wa ai ai lea. Whamanuia le atua ia te oe le tai au le nei. Nga le swafo Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. E pātu lunga le tai au le nei. Lawa mai whatanga ngai dad ma mamu te tuai. Whai le tātou wala ahu le tai au le nei. Ai tuai lumo le tua le tai au le nei. Pena whai atu. That desire pole mana ongo le tua. E manuia oe. E manuia lau whanau. Grandchildren e manuia. E mana oe manuia. Ai whaarango lango e te oe le tai au le nei. What you hear is what you say. And what you said is what you see. Whautala noa le upole atua se whae ngoro whina ngaro le tai au le nei. O sau noa atu le nganga. Nai su mai lea. Su mai le tai au le nei. Tatou te. O whaatasi lumo le atua. Tala e le atua le langi. Tala e le atua nona manuia. Manuia I oe. It's not just you. Pera le ngā a hoona. E langona o talangoa. E te le tautinga ina I lau whanau. You have to speak it. You have to say it. Just say, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Te tauna I langona. Te tū mai whatu le atua. I want to hear you speak. Lord, I want to hear you speak. Say, Jesus, I want you to speak.
so that I can say it. So I can say it. So I can declare it. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Listen while you still can hear. Listen Te tua te lang on na while sa you mga mayoy. still can hear. The Master's call. Tua te lang on na sa mga mayoy. The Master's calling. Run and walk away. Walk away from him. I don't wanna run and walk away. Walk away from him. Bind me to your side. Bind me to your Listen while you still can hear. Listen while you still can hear. The Master's calling. The Master's calling. Bow down while your knees still bend. Bow down while your knees still bend. The Master's calling. The Master's calling. I don't wanna run or walk away. Walk away from him. I don't wanna run or walk away. Walk away from him. I don't wanna run or walk away. Walk away from him. I don't wanna run or walk away. Walk away from him. Bind me to your side. 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 Instruments. Spend your time with God. Open your heart. Let this word of God speak to you.
Ava pel te mi mua le nei. Fa masani ai. Bete leo I fo I vala au. Au nai te. E te tūlai mai tua ina. O tangata o lea tua. Manai ai o le tala le tuspaia. Salamo tolu sifuru tolu. Mai amu ia le nuu. E fai mo lātou o tua I awa. Aua o le nuu po tangata na. O tofina le atua. Pe fai ma whanau le atua. Pe fai ma tangata le atua. O tangata lana. O tangata lātou te. Langona. I feta lai mai I ai o le atua. Tangata na a vivi. Lātou te vivi I le. Loto fau. Lātou te vivi I le pese fau. Lātou te vivi I nā peli makitala. Lātou te tāpena I mea fau. O tofi nā le atua. O whanau nā le atua. E ia te I lātou le sila whanga le atua. E fia le atua e wawa ai mai ai pe sila mai ai. Tangata voina. E ia te I lātou le fufonga o le atua. Pe e fia le atua e whaalongo mai ai. E ia te I lātou le puipuinga le atua. O le vi inga o le atua ia te I lātou. O le silafanga le atua ia te I lātou. O le afionga le atua ia te I lātou. O le puipuinga le atua ia te I lātou. A faila o lewa e langona. Ilo loto lana upu I nei tae. Amu ia oi. If you hear the spoken word of God today, amu ia oi. Mele fionga le tua. E nei titi ni leo na whaalongo I lei petelu leo sel mea. Alu le po whangota. Lei se mea. Wai atu le upenga. E le maua se mea. But thank God. Peter heard the voice of Jesus. Fai mai ai no pete. Ona o ulangona lo feta lai mai. Mana ele Sao noanga le whaifeau nei tae au. Tau tala e a leo le whawhine I lona loto. Po ani la pisi na iloa e pe telu o ane I lona loto. E na whalongo loi le fionga le atua.
nei lo atu le penga ua tumu. Li ua le whano no le via via. You are here for that purpose. As you hear the word, if there are negative voices that try to speak to your heart, come on, people of God, wake up. I want to drive ai le metuai. I want to drive ai fafita uli o tupu. Ile se fululu o tau sanga o tinga mamai ma uma me uma. I want to drive ai. So whatever situation you went through, many me whaingata. A whaiwaela ngona. Put into practice. Speak to your heart. E manuia tae au ilo wolanga. E a whaiwe whalongo. Tala lo yai. Wei lo hatu le mea whaia le atua mua. Silo lo lima le atua. Silo lima le atua. Whai atu le atua o a ule nei mo oe. O whalongo I lau upu. Ua langona I lo loto. Whawhetai Yesu. O te tautala le mautinoa. O te vaai le mautinoa. E saunia au I le mea mautinoa. Whawhetai Yesu. E whaataunu uina lo whina ngalo I lo uolanga. Wa ule nei mo oe. Whawhetai Yesu. Atulo sa pati ya Yesu. Tango le lima lo tua oi. Whawhetai le ile atua ile lima lo tua oi le te lua tutu. Father, we thank you for the blessings upon your church. We whaamanuia la wekalesi. E tofua la tangata I o manuia. Taila upa I whapitoa. Manuia o tangata I lau wheta lai mai. E solar whanonoa. Se reiti oa a tuli e paulo le aitu. Nganga leanga nai whalave lave. After the pule malemana to win a lower calesia Tuliang Nata Makarava Malemano Silfi Matter to fatas Ilangang Fafta. No, only my letter, my letter.
loa. Tuina tu la ukalesia yo mo manuia. Lenga tu nei awata yao maelwa. Saunia la ukalesia tu olotino keriso. Taloina lotino keriso. So fua malolo ina il tino il mafau sili ola tunganga utatou malau fio e manui ai mata maia yo matu lunga lo manuia nei e oi le favau lava tatu alanga fatasi ameni tago fa manuia lo tua oi. Ya, on tatu wala mai leila.